Tadi benta yang ajing islok hone jalbit tenia pai jawina abenta awa je chiam no chiki ci kolosai alano awasu adakot awasan a chiki ci kolosai alano awasu adakot awasan ikete ni wo ongam ni toya haka jingsta sya kita ki balong syaba dakapa sius pa no ya kapo pure yang secisia toya haka jingsta sya kita ki balong syaba dakapa sius pa no ya kapo to blai ku jing pure jing snyo na putin yo otan benda jing wai ablai balong pa jing ubah benai ublai ubai yakikun ki jonghu ki badan bat ki ba im hasla jo bani ke perthai ki ba yaro bat ki ba pendon buram ya ka kartai ke jonghu na ke benta ki baro ki jing le bha bat ki jing pat im ki ba me bela ai hangi kum ki sakri ki patulot ki jongni atrai ayu ye me ha ni kapor na mar ni la ban yaro pendon buram ye me ban sakri ye me ban yakun dulang kum ni kum ki jing sang samla ha po jo ke ni ka balang namar kata atrai ni duai ya ka bame me mirap yengi iwe pe iwe ha ka bangin yo benta ban syashkor na ka ktir ke jing kai ke jongni bahkan dalong shisha ka jing ku na benta jongni barulang kenma kapang atrai yenga syakri botlot jongmi ngaduai ba kumba me melialam ha yenga ka ban penkre ya kani ka benta ban ai ya kani ka jing ba kencam sim ha peding jong ni bar alam kini kapur tu ye lam yang ada kabur mensi bukut jommi bagi eki baro ki ban sami kini kapur kin long kajing era na benta jommi pediang katrai kijing duai ma kijing lak kijing pombiang me bisyam ha kajing im dai nabai kini ngipan mi idam keting trano im jommi Jesus amen. Perawangan perahandru warolang wayam hanepor intui betah wada pure noktin yong plai to ite ikentin jingketu yong pol ikentin jingketu yong pol yikon yong abalang iwam hachnong kolasai sedeng ketu pol iki lengba ane achithi awo phak chaki hijing tho yong tenihim yone benta awo ong siuspa ya kapor wimano am aphang prin yong ajing isdok yong I hone janme siuspa ya kapor ong pol yo balang kolosai abalang kolosai awo man awini balang awadak wobiang awadak ku belai hiroi hipa am jo le dekat khu blaga hijing long sir vi mano ate abalang vi yo nam vi mano abalang awa em yo te ajingat awa yanya tahawa pure yo le chiti wa tho pol chiki ta chia mi chibo ni benta iwo upol pen pau yo jing snyo burong yo yo balang hakolasai wakaman no ate abalang awasken hajinga kaman no ate abalang awa im haji chikri awa man le abalang awa penmi ite so iwo bah am ijing hikai aktir ko yung blai tumpol iu yo jingero iu le yo jing pedaburon yo amane jat awala nibha ka kit oyo te lengko awo Jesus Christ dobo terpin yang iwi paiwi ite ikon lani ite iwangat hau tahalan em ite benta wa amite le henry em wani benta iwa upor wan hikayu ki ini perawangan hapok kolosai hikayu ki cepang ate ajing cha yalam bakla hikai pol ki sepangate jingcha yalam bakla hijing hikai wa bakla ong pol
Holanong wa arkot wa atkot ter ong amni ong lada philayak no lembat ukris na kita kijingkai jong kaperthei balai lakumba im ha kaperthei phisha yeladi ha kinyam kirukom wat kata wat teba wat kata wat ma wat teba ong po to dia pa di yaki kita ijingkai bakla lani ite ijingkai bakla iwa ikon yang abalang Kolosai lani ialam ikon yang abalang Kolosai sajing bakla lani am inu ite ijingkai iwaji ipen bakla yang ke ajingat awas scam yang ke tadi benta yang ni MU theologian ongi woman Doctor of Theology Pertut Clinton E. Arnold woman le unong tho wopo ni benta ikot jingi to pang aniam arkom Kristen yongi to hakot wo tho yong chupang Kristen hakolosai awo e pertuju haktin nong we awo ongi the Colossians syncretism hajibot penia ayong Japang ite ijihikai wa pakala iwa upol hikayo ho chiki yang oji Kolosai chiamu wa inom Kolosai lani i Kristan iwa Kolosai ki ini hote environment lani hote perthe awaman ho context yang ate ongi religious pluralism and syncretism. Religious pluralism and syncretism. The religious pluralism jingmut yang kata faktin penaruh ini ongi religious pluralism temut wa ato du wihe anyam hachinau katho henry chibun teli emile chipunja tahipor yang Kolosai atau tonyam Kristen ni hachnong yoki nre emle ibit ijatnyam iwade epertuji ijatnyam iwade chua hachwa wipoy yang adnyam Kristen honachno ite to artli ijatnyam awi to ongika a Frisian folk belief in religion. So we are ongika a local folk Judaism. Te ini to ite inyam artlim iwada lupa hotech nong awa ite parawangan iwa yo jingat was condemned. Te say we na abata awa ong syncretism ani wanhi ijingmut yongka to ajing haktit penarong ijing ong ajing klelang a mixture lani a blending our man ajing klelang yong ite ijingmut ideologies philosophies I idea iwapun ho jingmut tri wanhi awad chua hikolosai hikolosai hotopon ajingmut hate wa ana syncretism ajingkta yongka ajingito biparawangai Kolosai yaka ajingkta yong ane ajat idea wa amni to wa ka kwa apun klelang kita jinghikai iwad lupa hachnong yongki pun klelang ki wijinghikai iwieto wanyam Kristen tini tidau ajingwat benia yong Clinton E. Arnold wa upol percak hau ini jingkai wa amini diba aktin yung blay Jesus Christ hikayu yiwangat hau wipenkle lang yote jingat Kristen ayong ki vivid ijam irukom lene vivid ijimut lene ideas philosophies perawat sin perkat ani daman ate ajing perkesan yote ajingat yong i nibha
ile emi hojo hia environment hapori India yo. Hapori India yo emi Kristen, emi Hindu, emi Muslim, emi Buddhist, amte terte. Ile hagi hotejo a context. Wa em hapok Kolosai ile hagi hojo hi anongrim. Hawa em ate religious pluralism hari. Tendri polon hi hawa hikayu kino Kolosai cepang ite ijing hikayu amni. O arulu wi penkesan men yelade am Kristen. Hendri ika wa upor kuau to pen skem cucu yo jingai yo perawangan Kolosai. Ni ba ate ajing hikai bakla lani ate awo Eastern Catholicism awo am hachna Kolosai hikayo what I Kristen wi penkle lang ho jingai yo ki wi mani wi cekri yi angel am wo mani wo cekri play I angel am jing batai yo ite abjak inyam to mani dehimika ate dehimika te bor woman abor yo blai ni te daw ini je atli je nyam ki hikai ni wa to sap imani to sap cekri I angel ago mani blai tadi te daw pole om ini ketin om hamta hammat bat hamtba hamta hammat bat hamtba hendre tu yak haga jingsta sya kita ki balong syabah daga pasifat no iya ka puah awamut ongpol en am ite ijatnyam jairukom ijing hikai ijutang hendre hawa yok pi imlang am honi ajat environment im do jingsta hadok nut hamen sim yong pi awaman awa cepok yong pi hakmat yong ite iwm cabar penskem yote jutang yong pi Jesus Kristus do im sifta le yote por wa ublai kwa open he pensan pi am hone aperte awaman aperte awa klela teperah bu amju le praungai urok ani tok te apor awa upol kentu di kon yang abala wisispa ika apor yang ki halor wamano apor yang ajing kulma apor yang ajing pathame hotenri jingat istam tahawa phaiwani chone por yang ki jinisi yang ajing im yang ki Toyui mano am ate awo ong ihakti no way a fluctuated time. Ajingmut yongka to wa apor awaki cibet cajurong apor awaki cibet cepok awan apor awan em jing tikenal him yo apor yang global scenario ate itma iwa shakai cibot ite iman sim iwa kodor lahat lalum dekat mu dekat keren yang met yang ki lembah atma yang Israel kasa iwit ini hado ari India yang ini hatowi him mentarang ni penyesuk lene penduk no yojing umsna kular penbani widang penjur cucu yojing yele dosnam halor kasnam ông tin lại Matius lần đầu aku suruh dekat punya orang ni na nampak kenja benriu kan jeng yele ya kenja benriu bat kahimaru iya kahima tedeman am ajing pendek ya jing tho au khut ini boy tenete cucu Hajing itu wajing long jing im Kristen yang ioni hajing long jing im Kristen yang ile danang hirdong cucu aburong yang no pedim yang yaki ni bhai
arji di man praktikal am hajing kayo fiti ni belayo yi yu wa am wa ate ajing long mensi mayong i dak hian ba limit ayong ka awada chna boundary tanggu Bacna boundary tanggu hipor woman yasin manukut ajing yasin dangi toyo amada kut te ajing long musim yo dami dawit ajat nyam awakut pertuji anyam perthe awadap sedui entertainment we enjoyment sudah anyam awa free nado iklan mi ong aram akor aram burung hado ajing long jingman aram jiko ngu aram jiko lagi ajing long mensir ajing long kentang daman limited yaki nibha ajing snyo bha perke daman unlimited daman amor sa dalam bagla ngaman man dopure ka sti wa Timothy na model ko pesan awong kibadon kadu kajing tublay ndrei kibalanen ya kabor joka snyo hap ohang atrop musin onga am ngai teperah ro am juk le prawangat ro ane ajing ketu yung pol ikon yung awalang hakosai manole ajing ketu ye iwar lang an ikon kandro mano ajing ketu ye i war lang an ikon kandro am ju le ikon yung iwalang yung i hawaro alien wada laman at daman le adang yo in yo por yo ajing im yo i ublay kudu ye i we siuspa iaka amamon yung uwi ubelay kudu ye i we siuspa ika na jing im yung i wipa iwi nado iwadak kian hado iwadasan kenapa tanuan we siuspa iyo por yung jing im yung i anikon kendo anikon kristan tengah petir atu ni teli imat iwaji iman ajingiram wala lang amat awan kong awong pat yelade am ite ijingkerku yong blai pat yelade am ite ijingkerku yong ublai see yourself as a gift from God ate to amat awan kong to boy em ijingkit iwakia iwa penduk jingkermen ini kantam hopor yang ajibung kendru yang ini tak hatwa wiyui lebih am ite ijingkit iwakia pat ia lebih am ite icekri yang belah iwa o dekatku wi persau yang mensin menemet yang ini wi pendek deh ya jingtu awo o debu ni bentah yung i Cisim de pa ulai i sede perke tade em ni plan yung o ni bentah yung i ta amte amat menungko kud ai visiu spai yung por yung i amat awa aron ni ongo eti yung por yung i kublai itu ya por yang pi kublai ujub omu ni utrai ubashim toho iu blai ya por wi inika ane ajingim yogi ta iu le diwa em ida ni benta ate ajing iyo but ate daw ni wo blai eu ong wa nga wa ia ato yo pi wis ka lani yo pi mishandle ka henrei yo pi pen em kan ka
ni benta abu rom ayo. Ni bah Moses le. Ho jing dua yo awal top kitab Sam nomor kendipo dekat kata Moses le dua ini kendem di wong to hikai yang banyong yakisni jongi kumta bangin penyok hangi ya kadokno jong kacista bat awak khadu nini awaman le amat awali to in your por yung jig in yung i dumunsi in your por yung jig in yung i dumunsi live life by the Spirit. Ta hawajiri pat yelbi amke iji ku yung lai ta jiso we eti yo po yang jigin yo i ho the entrance one we bo limit kenai yikam jisyo bhabake the perman unlimited one yo ke ajilong mensi yo i man ma upulai amte hi po i pe i kon ru yo balan we perman yo perhen yo ajilong mensi yo ni ka apor yo i lo inhale ke atau por ke hendai ajib perhen yo mensi ate to man o di ni ke ga upon le o Konstio sekretariat para nomor san tetap lakusan ladani itu mensi to benijatu domsi awut lajin am ikno di wacanya ihula di eti ho tanada hiar dor makna atau jikim yong ihana perkaya hanya kamat mulai iman ibu kotor ijin khitma ijin kai bakla ijin krindur ijin yalam chajik syo ini warok tak mani ibo sata usoitan amda thok thoktin yomla o lanam ye penkhet ate ichipai yo wi yen yele percha yu bulai sachise wi pendorok yo belum ibhate bulai kwa ye iwi baby ami kon krista yo wi penkhet yo jinat yo i hote a jingyan escape ta amju le ipen skemi yo jinlong jing in yo i am ite ikista iwo on nonwai chemonsi hala jinglet marwe banya watsna nama jipen shoy kinwan ne ban pengop ban pengempat ya pihak apa oleh Krista tu ya bersumpah terus nyokumen woblai nak kenal bagi ini aduh ini si por yang di lembah sekeliling yo tepat awi nete ijinglang woblai habis ni jadi Krista to iji tim ublai ubu yang abalang hakaporthei hendrai usoitan upersyang banbu ia kaporthei syak kapala ublai ubu ia abalang usoitan upersyang banbu ia kaporthei syak kapala awamut jingele yo ini to jingele yo te bon yo jitu yusim yo jitu wala penting kumari ladan hawara iyan yo jitu jadi bahate yang kami iman perlu besar ibu ini haji kuat kenang wedan man ite ibu paklajena awak unang we jansi im yo pon yang majik im yo dulu sih, apa itu ajinku yang lagi mana? Berarti
man le ajipun yo lai yo la namani iwa truk la ne namani iwa klan le ublai wa ami i siuspa yo por yo jikin yo i am i kno am ju le am i kon yo i balang yo i siuspa i ka pori di wa yu chwa yo la di wa am no represent yo ne jikin ayo i awa jikin awa ublang de iri am no represent ka awa yo la ni ka hone perthe awa em ciboja jinjia ciboja hijau sekian. Tadi kelima nole wa hawa damani ite ibobu yote jinjit yelade wa amno represent kana jinjit hone perthe keli le yone jinjit wa etimo mo yone jinjit yo i ha jing penyat yo belai bikre embor itu akan kita tiung lah kalau kita kau nombor di rekod pun hal ini tiba tu kelar tiung penbel ya ini dia jom tu belah tu yang kedua siap dia ini pulang di orang berpulang yang jika sen tunggu yang balang belok ino dalam yoga mukikam yoga bola amjo lek pulang yang balang di orang pulang di tempat orang tentu dia jiwai apa yang berumpa jadi bahanai sejisi empat iwan hikmat jomni hari ini pemerintah dan ayu ini aturan nama kami yo ia kali kapur bani sedap nak kaki betul kapag pagkat mau yani yang kicing hikay jomni yani kukikun kibayola ang im yang kali kejikim hapaneyola ang im yang kali kejikim hapanekaprofe bangin dong kita kikun kibasispa yang kapur bangla oh atrasipun kiki kijinjian kami miyoi kibajia hasla jokane kaprofe kabangin ni kung kibreu gimdan kajingut kebaya manskutu iki badian dari syanya bani next maladangin snok tanpani ki paro ne bli gila kienti matpenyo ajikso hati iki ba hari ni ko try duai kertas kami pemerintah kajing sing samla jong balang moino Hakapami na ay bo ay minsin pat na alam yang ihaparo kiyan. Bagi dia long sisya kita kikun samlat maupun semua bahaya kamun berjumpa. Bagi kita tension tu ya kaburan berjumpa. Hari ini kepercayaan itu bagi ini. Ialah baru orang dia terakhir mungkin sing samlah baru aku ini kita. Idon kami ni baru kipor jom berjumpa berjumpa. Idon ialah mungkin dua yang pada ialah mungkin bo ay siriti hagbagi yalang ini kecik sebhan bangiru ini yo bo bersakri mentadun muram ini hakipo coba cingin aja lalu atrai bentar benasa coba di kapor bagi sakri joni ini bagi ini kau tepat di trai itu